Dans tout le bas, festival la soba benyo au Kenete. Est-ce bateau va talanga na internet? Bateau tu va talanga monde entier. Non e bandeni ke o ya tawa talanga. Ngaza bejoka na sala ka makamuna nga o ba basipela nga. So ba benga peke ya obeta. Ita kwa musicien, o sanga ma minene. Ozo mériter. So ba pesi nga caché na obeta. Pourquoi pas? C'est juste. Ita ko za musicien, ozo sanga ma malamu, ozo sepesa bateau, ba fan ba benga, ba pesi nga caché na obeta. Et ça tient à que tu as pour la polémique pour la kiné na boue le quoi na za côté papa na nga fali na que tu as kuna ba penga caché non na respectera toujours papa na nga fali il peut pas muta ko misa bisika on na ndimati muta pesinga valeur ou ba misi belé ba respecter nga pour ndila na mais ce qui va beninga que petit fali ba on nga pour ka ndila fali pour na ju caché na beti na so na nganda na ba misi